Prije nego krenete voziti pijani ili nadrogirani, uvijek je dobro prvo sjesti za volan, zažmiriti 5-6 sekundi i zamisliti boju lampaša koji će vam bližnji morat kupiti pa dostaviti na kobni dio raskrižja ili ceste. Koliko dugo će im se dat to radit, koliko puta će im biti usput dućan dok se budu vraćali s posla i hoće li ikad uzeti onaj na baterije, a ne na svijeću. Naravno, identična stvar sa zamišljanjem vrijedi i za trijeznu vožnju u kojoj se svakodnevno može netko nedužan zabiti u vas i suprotne trake. Ali danas nas zanima... Pretpostavimo da ostanete živi u tom procesu. Što je jedino na što morate paziti? Može vas zaustaviti policajac koji nije išao s vama u srednju, da vam da ližete ili pušite, pa ostajete bez vozačke i plaćate kaznu. Ali što ako baš nemate izbora? I stvarno želite i morate voziti u tom stanju bez obzira na sve posljedice. Možete unajmiti pijanog mamca idiota. Pijani mamac idiot nije idiot, a nije ni malouman. To je osoba koja nudi uslugu dolaska na vašu lokaciju s vlastitim automobilom i vožnju ispred vas do vaše željene destinacije. Tako da kad se vi pijani vozite na cesti ili autocesti, računate da će policija zaustaviti njega, a ne vas. On je taj koji ima otvorene prozore i glazbu pojačanu do kraja. Na vama je samo da ga slijedite i uživate u svojoj pijanoj vožnji. Troškovi su mogući problem jer pijani mamac idiot ne radi to besplatno. Na vama je da mu platite putne troškove do vaše lokacije, benzin, cestarinu, alkohol i cigare ako puši, plus svotu za rizik ukoliko mu oduzmu vozačku i dobije kaznu. Sve skupa ta usluga bi vas koštala oko 3 do 5 tisuća eura, a ako biste si htjeli poduplati šanse s još jednim mamcem, da vas slučajno ne zaustavi malo veća patrola, cca 150.000 kuna s 10% popusta. Iako zvuči elitistički, to i ne mora biti tako skupo. Za očekivati je kako će svake sekunde na Google Playu i App Storeu izaći aplikacija ADBT, na kojoj ćete u 2 klika naručiti svoju veselu pratnju i PMI. Dobro, upravo su mi javili da je aplikacija vani i 94% Uber i Bolt vozača je napravila profil na DBT-u, što znači da se prosječna cijena vožnje smanjila s 3000 eura na 1 euro. Jesam vam rekao. Drugi problem je možebitni mamurluk koji vas svejedno čeka sljedeći dan, a treći, manja količina adrenalina u vašoj krvi koja bi bila puno veća da se vozite sami pijani doma nego uz mamac ili dva. Ugodna vožnja, sretan put i nemojte zaboraviti ostati živi ako se nađete u nesreći. Kad radim za DBT imam više posla, cigara i kazni, ali se isplati. To da je meni neko rekao prije 20 godina da će ja moći voziti onako kako ja inače